Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, si mwingine ni wako Maalim Samwevila. Naam, leo nimewaletea njia moja mujarrab sana. Wale watu wanaosumbuliwa na wapenzi, mke ama mume amekutoroka, basi tumia njia hii, atarudi mara moja. Njia hii tunatumia nini? Hii ni njia ya kutumia mshumaa. Naam, ni namna ya kutumia nini? Mshumaa. Utakwenda utanunua mshumaa mweupe ama mshumaa mwekundu. Naam, baada ya kununua mshumaa mwekundu au mshumaa mweupe, njia hii tutaitumia kwa ajili ya kumvuta mwanamke ambaye anakusumbua haonekani. Nini cha kufanya? Naam, utachora jedwali kama ambavyo unaona. Nafikiri linaonekana uzuri kabisa. Kisha katikati utachora nyota, utaandika herufi kama zilivyo. Naam, kisha utaandika jina la mhusika hapa. Nani? Mfano Samwevila. Samwevila. Utaandika jina lake pamoja na la mama yake. Kwa hiyo Samwevila ibnu fulani utaandika hapa. Utaandika jina la mhusika na jina la mama yake. Alafu huku juu utaandika ila mahaba fulani. Utaandika jina lako wewe sasa ambaye unamvuta yule mtu. Fulani ila mahaba fulani bintu fulani au fulani ibnu fulani. Utaandika jina lako, utaliandika hapa juu wewe unayemhitaji, alafu hapa chini chini ya nyota utaandika jina la mhusika, kwamba ninamhitaji fulani. Kwa hiyo utasema mimi fulani ninakuita wewe fulani 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 popote ulipo, haraka sana. Naam. Njia ambayo utaitumia ni njia ya manuizi. Hii inaitwa njia ya manuizi. Kwa hiyo utawasha mshumaa kwa njia ya nini? Ya manuizi. Kitakachofanyika hapa, utaanza kuongea maneno mpaka moto utakapobadilika, utakapoanza kuwaka vikubwa. Moto utaanza kucheza cheza, ndo kazi yako inafanyika vizuri. Kwa hiyo utawasha moto kwenye mshumaa wako wakati unamuita huyo mtu fulani fulani fulani. Kwa hiyo wakati umewasha moto wako ukiwa ni mdogo, kuna wakati moto utabadilika na utakuwa moto ni mkubwa na utakuwa una spidi kubwa. Kwa hiyo moto unapokuwa na spidi kubwa, unacheza cheza, moto unawaka, unaruka ruka, unacheza cheza, unaruka ruka. Moto ukianza kuruka ruka, hapo zilisha nini? Manuizi. Kusema fulani ninakuita wewe fulani, fulani ninakuita wewe fulani. Mfano, hichi ni kiberiti kama ambavyo mnaona. Kwa hiyo baada ya kuandaa mshumaa wako na kuandika maneno kama hayo, basi utawasha mshumaa wako kawaida tu kama ambavyo unaona. Tutawasha mshumaa wetu kama ambavyo mnauona, ikiwa ni kawaida tu. Mshumaa utaanza kuwaka moto. Kwa hiyo mshumaa utakapoanza kuwaka moto mpaka utakapoanza kuleta mabadiliko, utaanza kuzungumza maneno mpaka mshumaa ubadilike, uanze kukimbia kama hivyo unavyoona. Utaanza kuzungumza, wewe fulani bintu fulani, ninakuita mimi fulani ibnu fulani, haraka sana popote ulipo, usile wala usinywe, njoo kwangu mimi fulani. Mimi fulani binti fulani au fulani ibnu fulani, ninakuita wewe fulani ibnu fulani au fulani bintu fulani, haraka popote ulipo. Wewe fulani wa fulani, ninakuita mimi fulani wa fulani, popote ulipo, haraka. Mpaka utakapoona moto unaanza kurukaruka. Ukiona moto unaanza kurukaruka, unazidisha manuizi, kwa sababu moto utaanza kuruka na kukimbia. Na utaona moto unawaka kwa spidi kubwa sana. Ujue hapo zidisha nini? Manuizi. Kama ambavyo unaona. Kwa hiyo hapo tunaendelea kutia manuizi. Fulani binti fulani au wewe fulani wa fulani, ninakuita mimi fulani wa fulani, popote ulipo, haraka sana ukimbie kwangu. Haya, wewe fulani wa fulani, ninakuita mimi fulani, popote ulipo, ukimbie haraka sana kwangu. Wewe fulani wa fulani, ninakuita uje kwangu, uje, usilale wala usinywe, wewe unakimbia, uje kwangu haraka. Ninakuita wewe fulani bintu fulani au fulani wa fulani, haraka sana popote ulipo, ninakuita uje kwangu mimi fulani. Wewe fulani bintu fulani au fulani wa fulani, ninakuita haraka ukimbie, uje kwangu, ninakuita mimi fulani. Mpaka uone mabadiliko ya mshumaa, ndio utaacha, ama utazidisha manuizi, baadaye unaweza ukaacha kama ambavyo unaona. Haya, wewe fulani bintu fulani, ninakuita wewe fulani, haraka uje kwangu, unipende mimi, moyo wako uwake moto, kila ukikaa ukiwaza uniwaze mimi. Wewe fulani, ninakuita popote ulipo, ukikaa usile wala usinywe, ukiwaza uniwaze tu mimi. Wewe fulani, ninakuita haraka popote ulipo, uje kwangu mimi fulani. Mpaka utakapoanza kuona mabadiliko ya moto kama huo namna unavyouona.
kama ambavyo unauona, unakuwa unabadilika kidogo kidogo, lakini pia unaweza ukaongeza spidi na ukaanza kucheza kwa nguvu kabisa, moto ukawa unacheza kwa spidi kubwa. Kwa hiyo utaendelea kuzungumza tu maneno yako. Wewe fulani bintu fulani, ninakuita wewe fulani ibn fulani, haraka uje kwangu. Wewe fulani bintu fulani au fulani wa fulani, uje kwangu haraka, ninakuita. Wewe fulani bintu fulani. Utakapozidi kuzungumza maneno na moto utazidi kubadilika na kuonesha nguvu kubwa kwa kutetemeka ama kupanda. Mfano, wewe fulani bintu fulani, ninakuita wewe fulani bintu fulani, nakuita kwangu mimi, uje wewe fulani haraka, usile wala usinywe. Wewe fulani, nakuita wewe fulani bintu fulani, nakuita haraka sana, uje kwangu mimi fulani, usile wala usinywe. Wewe fulani, nakuita haraka sana. Wewe fulani, nakuita haraka sana. Wewe fulani, usile wala usinywe. Ninakuita mimi fulani. Wewe fulani wa fulani, nakuita haraka sana, uje kwangu mimi fulani. Wewe fulani wa fulani, nakuita haraka sana, uje kwangu mimi fulani. Wewe fulani wa fulani, nakuita haraka sana, uje kwangu mimi fulani. Wewe fulani 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 fulani. Kwa hiyo utaendelea kutaja mpaka moto utakapoanza kubadilika na kuanza kuleta nani kama hivyo, unaona. Wewe fulani bintu fulani, wewe fulani wa fulani, nakutaka uje kwangu haraka sana. Wewe fulani ibn fulani, wewe fulani bintu fulani, haraka sana, nakuita uje kwangu mimi fulani. Wewe fulani bintu fulani, ninakuita uje kwangu haraka. Kwa hiyo utazungumza hayo maneno na moto utakuwa unazidi unakuwa mkubwa zaidi. Wewe fulani bintu fulani, nakuita uje kwangu haraka haraka, usile wala usinywe, usile wala usinywe, usile wala usinywe, usile wala usinywe. Nakuita wewe fulani bintu fulani au fulani wa fulani, haraka sana uje kwangu, usile wala usinywe. Wewe fulani fulani, urudi kwangu, moyo wako ukawake moto kama bendera. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuzungumza ndivyo moto unavyozidisha spidi. Kadri unavyozidi kuzungumza ndivyo moto unavyozidisha spidi na kuendelea kuwa mkali zaidi. Wewe fulani 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 wa 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 fulani fulani fulani, nakuita haraka uje kwangu. Wewe fulani wa fulani, haraka uje kwangu. Wewe fulani wa fulani, uje kwangu haraka. Nini maneno kama hayo, kadri unavyozidi kuyazungumza zaidi ndivyo inavyozidi kuwa hivyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.